Baš je sjajan dan za roštilj dvostruki. O da, savršen dan, što bi moglo poći po zlu. Zar ne fastball? Pa, mogli bismo ispeći kobasice. Miriše sjajno. Ova vrućina me isušuje. Hoćemo li ići? Što vi želite? Upravo smo prolazili i htjeli smo se malo ohladiti. Ali, ovo je privatni tulum. Ma daj, fastball, to su samo još 2 gosta. Ali, molim te, pokri se! To je odvratno. Kako bih sad ovo trebao očistiti? Samo se smirimo. Ne želimo pokvariti dan. Idem otplivati. Nej! Možeš li ostaviti vodu na miru samo ovaj put? Fantastičan dan. Da. Ne znam zašto si ih pusti unutra. Što? Čekaj, oni su zlikovci. Ovo nije kraj. Sad će vidjeti. Moj red. Gotovo. Na kraju, dan nije bio tako loš. Naravno, rekao sam ti da će sve biti u redu.